I pa svima ljudi, ovo je epizoda. Danas ćemo igrati Skywars na Minepluxu. Je. Gledajte ovo. Mouse, evo ga, pogledajte. Mali slajmek, ja sam ga... Ovo je Jelly. Ja sam Jelly. A daj, sad je nestalo. Pa šta? Idemo u igru. Evo nas, idemo po ovaj chest. Nešto stvari. Ako briga. Idemo u središte. Chicken Pile, pomozi mi. O ne. Evo nas ponovno. Šta je ovo? Šta? Šta je ovo? Kako? Idemo uzeti kit. I vidimo se kad igra počne. I evo nas, ponovno smo u igri. Znači, odmah ovo. Jedan chest. Da li to realno? Ima brzo. Neko će me 100% ubiti. Sve ne znam zašto mi je blokira. Inače me ne blokira. Ne, uredi se. Opa, diamond leg. Good leg. Kako ću se ovim? Ovo realno, ne biti. Ipak je prva epizoda. Nadam se da vam se svidjela. Pretplatite se na kanal ako još niste. I pozdrav!